Baik, assalamualaikum semuanya, selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Big Match Press Conference. Laga itu pekan keempat BRI Super League musim 2025-2026. Pertandingan antara Persita Tangerang melawan Semen Padang. Sudah hadir bersama kita ada perwakilan dari tim Semen Padang, Coach Eduardo Almeida. Selamat sore, Coach. Perwakilan pemain ada Diki Ariansyah. Selamat sore. Kita langsung buka sesi press conference sore ini. Bagaimana persiapan Semen Padang untuk menghadapi Persita besok? Silakan. Selamat sore. Yeah, we make our preparation. I think we make a positive preparation. Kita membuat sebuah persiapan dan saya pikir ini persiapan yang positif. We know that we gonna face a team that in the last games have improving his performance. Kita menghadapi tim yang pertandingan terakhir mereka sangat meningkat performanya. Is in a positive trend. Dan sejak dalam tren yang positif. Opposite, we know that we are not coming from the results we want. Sebaliknya kita juga belum mendapatkan hasil yang kita mau. But the most important is we focus in the tomorrow game. And yang paling penting adalah kita fokus di pertandingan besok. And however we know it's not the easy game, but kita tahu itu pertandingan tidak mudah. We believe and we work and we come here to fight and try to get the 3 points. Kita percaya dan kita datang ke sini untuk fight untuk bisa dapat 3 poin. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak pemain Rizky, silakan Mas Rizky. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk kita pemain, kita sudah mempersiapkan secara baik dalam latihan sebelum pertandingan lawan Persita. Dan kita tahu Persita dalam beberapa pertandingan ini dia mendapatkan hasil maksimal. Kita Semen Padang sebaliknya belum mendapatkan hasil maksimal. Tetapi kita udah mempersiapkan diri jauh lebih baik untuk kedepannya. Target kita untuk besok kita mendapatkan 3 poin. Terima kasih. Kita buka sesi pertanyaan, silakan rekan-rekan. Coach, Semen Padang dalam posisi kurang baik, Coach. Ya, condition sudah Semen Padang. Motivasi tersendiri buat pemain, Coach, untuk terusnya pemain Persita apa sih yang bisa dijaga gitu loh, maksudnya waspadai. Player buat Persita Tangerang conductor how the motivation the player because I would like today and bottom of the classmate. Yeah, true. We are not, like I said, we are not in a positive situation. Benar, sudah saya katakan bahwa kita dalam posisi yang tidak bagus. I think this is must to be our motivation. Dan ini adalah jadi motivasi kita. We keep because we whatever the results, we make some positive games, but the results not arrive. Dan kita sebenarnya membuat sebuah pertandingan positif, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan. And for the game tomorrow, that's it. I think that is have to be our big motivation is for we do our job and do our best to have a positive result. Juga mungkin motivasi kita besok juga memberikan yang terbaik dan membekerja pekerjaan kita untuk mendapatkan hasil yang positif. Untuk pemain sendiri apa yang About the good player, maybe player in Persita Tangerang. No, Persita Tangerang, we analyze the game, of course, like all the matches. Tentu saja saya menganalisa pertandingan Persita I think Tangerang. the strength of Persita, this team, is the team, not individual. Kekuatan dari Persita ini adalah timnya, bukan Player, of individual. course, with experience in this league and in this club that stay here from the last seasons. And then a new incoming, but I think in general is the organization of the team, the quality of the teamwork, individual, maybe not. I'm not saying attention. They have good players, but I think the strongest is the team. Okay, Coach. Okay, satu lagi last question, Coach. What do you want to see Semen Padang in the first half of the season? First round ya. Yeah. What we want to see is Apa yang saya lihat dari Semen Padang what ini? we are doing. Ini apa yang kita kerjakan atau kita kerjakan We dengan know bagus. last year was a difficult year. We until the last day we. Tentu saja kemarin di musim kemarin kita dalam situasi yang sulit sampai pertandingan akhir. We make some changes in the team. Dan kita membuat sebuah perubahan di dalam tim. And now what we want is try to arrive in the best performance possible, not only
only, especially, of course, we want a good quality of the game, but of course also we need the results. Tentu saja kita selalu dalam sebuah pertandingan kita butuh kualitas pertandingan, tetapi juga kita butuh hasil juga dalam setiap What pertandingan. I want is what I believe. I believe that we have a team that sooner or later the result will come, and after I think we have good chances to be competitive and keep the performance during the long time. So what I want is that we arrive at winning, that we can be more, I would say, more confident because the work is done. We are done it, and I believe that we can arrive in the best results and best quality of the game. Ya, saya melihat tim saya itu punya kompetitif, yang kita butuhkan adalah kemenangan untuk bisa membangkitkan kepercayaan diri untuk kita bisa menjadi tim yang kompetitif untuk selanjutnya.